खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। हादरसानि गुबुन गुबुन जायगानि नोगोर आफादफोरजों लोगोसे गसाइगाव नोगोर आफादनि कर्मचारिफोरा दिनै हाबा मावै सोमावसारना धर्मघट हाबाफारि लायो। होदो अखम पौरनिकाय कर्मचारि खन्थानि हांख्रायनाय बायदि गसाइगाव नोगोर आफादनि लांगोनायाव हांख्रायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय नोगोर आफादनि कर्मचारिफोरा बकेया दान बान्था होनाय आसाम सोरखार हाय हाय जोंनि दाबिया मोननांगौ दाबि स्लगान होनानै थासारिखौ गोमसारहोयो। गोबाव समनिफ्रायनो नोगोर आफादफोराव मावबाय थानाय कर्मचारिफोरा गावसोरनि दाबिफोरखौ लानानै सम सम दाबि दैखांबोबाय थादों। गावसोरनि मोनथायफोरखौ मोनफुंनो थाखाय बेबायदिनो सम सम हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थादों। নিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আছে ধৰ্মঘট। এই ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী আমি 19 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। 20-21লৈকে আমাৰ 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী থাকিব। আমাৰ সুদীৰ্ঘ 6 মাহৰ পৰা 3 মাহৰ পৰা 37 মাহলৈকে পৌৰ কৰ্মচাৰীৰ কোনো দায় দৰমহা নাই। এই দাবীত আমি এই ধৰ্মঘট লগতে আমাৰ পৌৰনিকা কৰ্মচাৰীসকলক অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰীকৰণ কৰিবলৈ আমি বহু সুদীৰ্ঘ দিনৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ। চৰকাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ, কিন্তু চৰকাৰে কোনো সঁহাৰি দিয়া নাই, যাৰ কাৰণে আমি এই আজি 3 দিনীয়া ধৰ্মঘট আমি পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তেনেহ'লে কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেই সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে আমি নেক্সটত আমি সেই কাৰ্যসূচী পালন কৰিম। আমি नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।